Tala flava al whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei tae au lua se fuluvalo au kuso lua whelua lima. Ua tutu whaatasi ni pule a onga maululunga po kolisi se to valu se fuluiva e talo sanga ina ia bawe na tau fia fuafuanga iso yeli whailunga le NCEA na whaia salato tusi whaalawa i tele ile ministawa onga Erica Stanford. Whaapele whailau tusi le tu maumua onga Ellen McCracker Reed saulato whailo atu ai o swinga le NCEA le ufuafuaina e le manino luna mafua anga mo ua whaaulioli mai ei fo ini tūlanga la matia mo tamaiti e whaingofio na a fieni whaafitauli e au fiei matamaiti Maori whaapea tamaiti Pasifika o swinga ia ua fuafuaina e mo tamaiti e whaamoe moe mo universite ai ole a whaatotua na iei tamaiti e ese fo i vaenga po o itu e malo losi ai whaapea mai si fo i vaenga la tau te fia uia i le lomanai pe ona ta ua ila la tau tusi o swinga u whaatulanga ina na whaasilasila ina i le malo i le amatanga le masina nei e so iai le level 2 ma le level 3 o le NCEA whaatasi ai ma le tusi pasi ai o le level 1 o le a whaapa mo se tusi pasi a mata pe whaavae i le tusi whaitau tusi ma le numera e iei fo i tuunga mo tamaiti na ia pasi mata upo e wha mai mata upo a wha ia lima i tau sanga taitasi o whailua fo i le tusi e whaapea o le ave e se o le NCEA e mafua ona oni whainga whaapol kiki e le whaia ona o se le lei mo awa onga. O le awha na tinati ona talia talo sanga e whawaini supermarket i fo, pe a whaia mawhai ona se iti ai whainga whaatauwanga i lalo ni suinga i ana whaasilasila le malo. Na whailo ele minista o le whaatao lau langa le tamau ainga Nicola Willis i le asolulu ni suinga o le tula fono ma polisi ina ua whailo e whaalapotuputonga o pisinisi le fia ofi mai le maketi a New Zealand. Mana ia tā ua foi, le ono toi whaatulanga ina, o le mata upepe o nei ai, o le na o le luo kampani o lo o fuao i ei tu aingo au nanga i le atuna u. O le amatanga le tausanga nei, na tu ina atua i le kāpeneta se tālo sanga aloa ia. Mōni whaamatalanga mai ni whaalapotupotonga o fia i loa, po ani subinga i tu la fono e mana na o ia whaatino. Na Sauno Willis, o tali na tu ina atu na whailo ai le tele o le fia i le tuai. O na talio ni pēmita whaapea tu la fono o matoa whainga tai lava o na ofi mai tonu ni company fo wi whaatuk tele nai tauwanga i le maketi. Na sauno o le minista o le masino Novema o le afola sia i le malo o le tu la fono e whaamanino i anga wa amo company e mawhai o na whaana tinati a lato talo sanga ma ia vavi o na talia ina e to sai malipoti ale leiti o New Zealand. O whaalieta mai tia o ngai le University o Otago, o matoa whainga tā lava le soifuanga, ma ua le a ula lātou whaasoa, e whai o le ai o ni ngā luenga i tutono le ai o le alu fo ilunga o tau o whale nofo mau tutongi, whaapea male e le tise. Ua whaatitele ina le tūlanga whaale e tonu, ma ua le ipotia, le ai o nisi ua o ese ma whale nofo mau tutongi. Ai nono foi tutono ta avale mamu moe ai, na whaalia ni teine se to o lua. Lātou tēna nofo whaatasi manisi teine se to o fitu, i se whale nofo mau tutongi, e tā ua le free kit. Lātou te tutongi ina le ta ilua se laulua se fulutala i le vai aso mo le whale po le rent, e ilunga la ititi ato le tolu se laulua se fulutala. Nia lātou alauni mainu no ngā tupewa onga a tutongi la le whale po le rent. O na tutohe ai lea na o le ta ise lauta la mo le vai aso e o lai, wa fiu fo i e tau sue, ni ngā luenga i Dunedin. E le na o le paui o tamaiti o fia ngai mai a whaafi tāhuli, i se saili linga na whaia le University o Otago, na whaatala noa ini tamaiti se to ono a fe lima se lau, mailo ai e to olua se lau tamaiti na o lātou tā ua, e vai aso le umi sa le iei me mo moe ai, pe umi atu foi na ilo le vai aso. Na whaania leo i Northland, ua pa uma o lalo le tūlanga po le avanua e alo mai ei ave taawale ona na, mai le maua i lātou, ona o le lua masina taluai, le asafa ngā solo e leo le so e ngai tolu sifulfitu afe, o mā nawa ave taawale, pe o maualu ngātu le ava malo si o tangu fia, ma ave le taawale, na ilo le tapula a whaato la fonoina, na ta ue John Fagan o le whaululunga le vaenga o leo, e va aia po o mulimulta i e tangata ia tu la fonoilunga o awala titele, e tu samale lima afe lima se lau ave taawale sa so e ina le vai aso taluai, ai to tolu se fuluna maua o vatu le maua lunga le ava malosi, mai le tapula a whaatu la fonoina, e pe i e se tūma se anga nisi Northland,
e manatu e tala fea ngai lava le ave ta vale pe amai o na inu le ava malosi pe ta i le ai pe ona sauno le leo leo o ni amionga fa tamala ona ila matia i soifua o tangata uma e fea wa ilunga o awala titele masa ia ta ua foi e ei ave ta vale na maua e ona na mai le sefulu le tai au e o lava i le leva o le po. Ua whaamani aina David Seymour i se tasi o whailonga taua loa pito mawalunga ale malo Ukraine o le Order of Merit Third Class mai a President Volodymyr Zelensky mo le langolangoina le pule tuto o tasi a Ukraine e pule ailo na ia lava malo whaapea mo na territory e au no male a ia mai o fafo atu whaatase male whaalauloanga o le steta Ukraine i le lalolangi. E toa se lau whaase fulu tolu tangata ta i toa tasi mo waina pe tau aoina whailonga i le lisi o ia whailonga tawa loa e au fia i Peristene o Portugale, Finland, Croatia, ma Nevalani. Na sauno le ta ita i le act i le teo New Zealand e matoa whaate ia lava o ia le maua lea whailonga ina ua whailonga atua le ame pasa Ukraine sini le amana i ai o ia i lea whailonga tawa loa. Wa lewa ona langolango i si mua le whaamuta o le tawa Ukraine na ia whaatulanga ina ni sa ili ngā tupe ma whinau mo se mapusango ai ngā Ukraine e o la tau pi tanga i New Zealand whaata semalo na wala au ina ia avene mea tau whana mamau i le o whaonga ina ale malo si anga whaafita mo tau mawhainga i le taua. Ua whaatu mawina ona te ena le pūlenga mo le whaatu langanga o whaasalalaunga po le BSA se whaase ai winga i se laulau wawale lungo se polkalame ale le teo New Zealand. Ina ua tala noa Dame Jacinda Ardern i a Jesse Mulligan. I le masina iuni winga i lana tusi na o la tala noa i winga i se mta upuna tula i mai le parlemene le ana langona atuai o wala au Ardern ma whaingoa David Seymour le act i se upule tala whea ngai po o se laulau wawale foi na sauno Dame Ardern ua o na whaato ese a Seymour mai moni lavala na whaato esenga na whaase a James Allardyce e whaapeo le whaonga o lea upuilungo le leitio o le tunu o e le tala whea ngai mo usoli ai fo i a ia inga o tūlanga e te tauna iei whaasalalaunga peita ena te ena le BSA lea whaase a ma whailo ai e leise a whianga mai le upuna lafo e Ardern. Ia tunu ui fafo e te oluani ta mai te ua maaliliu ma le to o se fulufitu ua manunua ina ua sa whais tau le le au liu lise a onga a o awai ta maiti i le taulanga pa i o le misa i le a onga Katoliko a le Annunciation i Minneapolis i le United States e lua se fulumona tupu tau sanga le tau le lea na ia ta whanaina mai se whaamalama ta maiti a o saufa wha i le whalesai le lotu. Na mai au na ia ta whanaina ta maiti to e wha o loa ia leo ti a te ia lava e valu tau sanga ma le se fulu tau sanga le mātutua ta maiti ana umai o la leo sifa inga. E tolu se la uiva sifulu lima leo fa inga o ta maiti lea onga. Ma e fto alua so talo na toi amataina onga le nei kuata. Wa peo se maasani le tutupo sifa inga ya onga. E fa onga i fana i tutono Amerika. Wa maafua i fina unga i winga i tu la fono fana ma le saunga le mua onga. Ma e silia ma le se lau fa se fulu. Ni fa afi tauli ile nei tau sanga i tu sai ma fa maumaunga. O lo so eina po le alima fo angana whaie le tau le lea lea o sofa inga. I ta alonga, ua maliu Shane Christie tolu iwa tau sanga le matua lea sa ta alo le Highlanders masavia fo ima kapitene Tasman ili NBC peo na whaamaunia ili uni la kapia Tasman ili a solulu ma na whailo ili polisilo le la kapia Tasman le whaate ia o ia whaapea fo ili langona whaanoa noa tele i se pepo whaamatalanga le uni la kapia New Zealand na ta wai le whaanoa noa nga tele mo le uni le atunuu ili maliu o le atama la kapi sa fie fie whaia ongai au la kapi ili ngata o awa tama ai whaapea fo i tamaitai ai mai sele awa le Highlanders e lua iwa ta alonga Christie mo le Highlanders ile vao le lua fesful fama le lua fesful wono sa ia ile au ile taimina siampini ai ile la kapi supa ile lua fesful lima e ui o le tele o le nā taimi sa le ita alo ai ona ose manu anga e fitu tolua na ta alonga mo Tasman a o le imalolo ona onia afianga ilo na ulu sa ta alo le taito o fitu ane usila ile lua fesfulu ma le lua fesful tasi ai valua na ta alonga ile Maori All Blacks. O le tausanga ilo a whelua whana ia whailo ai le New Zealand Herald. E mana oi fōa ilo na whai ai mo suenga o le CTE. E fso sonia i saili linga i tutono New Zealand. Ona oni whai ai olo o umi tele o na fiei whaafi taole o le concussion. Tala fo wia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.